Spika wa mbunge ya Kitui Kevin Kinengo Katisya niwasya mbunge no kwisila kwima MCA mena wiawo kwata Mbau silikali ya kaunti kumuthukuma maendeeo wa masakuye asya MCA ni moongami kana representatives ma enenthi Kitui na kuo ni makwate mavata ma enenthi na mena wiawo kuvita mavata kwi uvonge wa executive moso itambia boni mutisa ni watumbanisya mauvo. Spika wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo kana nonginya amemba mbunge ya kaunti ino ya Kitui metho makwata Mbau mivango onthe ya kaunti ya Kitui kwisila kwinga ngavana wa kaunti ino na kana kuikiithya kana nimakwata uthukumi kwi enenthi ula ni mukuni wa kura ni kwithe andu ma Kitui ni mazakuye ngavana musio Dr. Julius Malombe ngavana ndei athukuma eweka bate MCA ni watu wa mavata ma enenthi serikalini kukitimona mheshimiwa MCA wenyu Christopher Nzilwa Nzioka oka kukwenyu akwaza mapata menyu oto ya serikali tukuikia budget mothukumwa ivinda lelo wathukumiro na hiva andu bau na baya tumia nenda mebu muthonyozu mheshimiwa MCA nyino ogie mbunge asya pepa andu lelo wakiangwithe wesu uthukumwe na hii na no uthukumwa neza na masiyo moka na mawaziri moka onangavana atabwa na maundu azu moonze makuno kuni ni wamwakilishia neza mbaitu. Kinengo wawetakana ame wa mambunge ya kaunti kana ma MCA ni wamaelele uthukumi ya enenthi kana kumuthengese kula kwi uthukumi na vewelu metho mimanya maundu onthe ala mekithikumbelete enenthi kindu kikonete maendeeo na maundu angi onthe na kikatonyeka ethwa makethwa maithukuma vakuvi na ngavana kana kaunti onthe wewakelwa MCA ni kuzowe miao legislation mwaza kuye wakili inyu ni mwezeke mwendeze na ngaina mwathime bala mbunge ni thitu ikia miao ya undu serikali ile kuvukuma deputy speaker na kwa nipa na memze mito ni tuzoba budget undu kwa ile tukuikia miao inde ya ile na serikali yovukuma undu kwa ile otawe ile sia kana mambunge ino kaunti mena watho kana ukunikila melati yonthe ila ikonete mbunge kana kaunti ya Kitui kuikiithya kana enenthi ni wa mantha undu maundu onthe ma maendeeye na vaina undu nomwe unalelukwa kana kuthukumwa vathukanu na wendi wa enenthi wiolongi ni wa oversight kana kukunikila wea wa serikali ukwa serikali ya Kitui itwithe CEO kana ngavana Malombe niwe kuyo lupyo indi serikali ithe ya nene kwene mawaziri 10 machief officer vungo miongolea thanza tu kwena athukumi angi 5,000 yana kimwe na miongolero nemwe athukumi ma serikali ala matele mekuno andu ama kuzoya matinga na andu angi mengi mathukumi ma serikali athukumi azu mengi vitu menzi dio 5,000 ma leo kunikilwa ni serikali kwizila kula kwi MCA kweli ngavana Malombe no akwate mwanya wa kwate yandu 5,000 ndatonya onaketo mundu iwo kitimo kona katiba kaisye MCA makunikile wea wa serikali. Mutongo TV nyani toboni mutesya